Kashiti ka baaru Apostle Paul syagi Thessaloni. Kalenong ka baar. Tingin kirpat ya pi ko para banget syapang kata kejingwan u Jesus Christ uba utra jongi. Bat kejing yalang jongi hau. Kenang ban ompen ki shen ya pi nalaka jingmut. Lemne pen kuslai ya pi lani dega mensim ni dega ktien ni dega shiti kumba nangiken. Kumba kata kasngi ke jong ukres kelawan. Wat ai ba uno unsyukor ya pi dega bakumno kumnoru. Nabakata kanamwan lam ta Joshua kata kejing paidien. Bat ba onyo pen pau no ya uto ubriu jong kapop ukun jong kejing jot uta ba yele persya ba pen sarong ya de persya ya baro belakot belai lani baju mani kat hadu ba unsyong ha katem perlu belai uda le belai ya de hatu pim ya kan mau ba men ba ngadang don lembat pi ngilaya thu api ya kini ki iru bat menta pi ya tip ya kata ka pen pep knang ya ka pen pau no ya u ha kata ka ya jong uhi Namar kata kejing mayan kejing bamnyo hukum kala tray lupa tang badanu way uba khang menta tat onda on weng no ya u onda komtan pan pau no ya uta ubamnyo hukum ya uba utra jisun penyap da kejing persat ke sintul jo u pat un pendam no thiau da kejing pen pau kata kejing wan jo u uta ken uba kejing wan jo u kalong kat pakum kejing tray jong soitan da ka bor bat kidak khla bat kejing phla balam ler baro Bat kejing syukur kejing bamhok baro nak benta kita ki bajot na bakim shimla pediang ya kejing iet ya kejing shisha ba on pen em heki tinamar kani uble un pha aki ya kejing tray kejing bakla bakin nget ya kalam ler knang ba on yo pen rem ya kita baro ki bam shimla nget ya kejing shisha henry ki plus ngoba kejing bamhok henry ka de yang ban ai ngu yo blai halaka sngi na ka benta jongpi ko para banget bala iet yo try Namar ba ublay ula jiet ya pi nadu ka meningkong sya kajing penim ha kajing penkhoj mensim bat kajing nget ya kajing shisha sya ka ba ula khot ya pi daga gospel jongi ya ka ban yo ya ka buram uji sukres uba utra jongi kum ta te ko para banget tu yang scam bat to ya bat ya kita kajing hikai ha ki bala la hikai ya pi lada da kaktien lani da kashiti jongi ti uji sukres hi uba utra jongi bat ublay uba ukpa jongi ubala iet yangi bat ubala ai hangi ya kejing pentingan bam jukut bat kejing kermen babha de kejing ai ton pentingan ya kidok no jongpi bat un pen scam ya pi haga ktien bat kejing le babha baro